kami ini kerja. Yang ini kapot nak kalian kerja ini nyemdon ke ba, pala kami ni ayat. Mereka kata jom kerja pilihan burang ni paru. Bagaimana jom kerja pilihan semua. Iku ada ban semua ini. Bah haba pilih pilihan sok bani larai. Kibamyo yang kini menjur kemanggil dekat kalian. Nama hakim kiwan siapa voice of the people party. Kami kiwan banyak sok bani orang cimentuan. Ndai berwan ban penklanya ke voice of the people party. Ndai ku musamla ni ku kasama. Ngadan ban terwa ke parti lan ke ibit kana. Banyak turun lami ke cikit juga cak berkom UMLA dari MP dari MDC. Ndai ka bukut ni ada cik start ke parti yang makan rai. Kadang-kadang yanu wala kami o ilali ngan ayat timon. Ini persiapan pinsuto. Kadang-kadang kerkom perkat pengawan ke voice of the people party. Daga jitu mo mga yo tiket MDC, lani yo tiket MLA, sala nangam yo ngami no yaki bukum kita yo nai wana yo sikapin ko. Naman yema ban kular yanu yo kamdon ka jiku do lupa pan no ban. Ya sonto man ko mabi kum kinang ilang ibahang ni. Kiknawan ban bu kendon. Naman ada bu kendon ngirung impre. Kasay kami. Ada bu kendon do kasingin ko nginum. Nenginum kala pat ko parti. Anda gelayan, anda gelitre kapati kan bisa kan pet kan kini. Kiai sisa kita kibri kibadan dajing fanga do komisi. Kibadan gasap, kibadan berikit nomor kakam balong MDC MP kamri kakam ko besuk mandiri ko pa. For election ko besuk kay ban. Keren lah keren. Mo, kapli kay jing juga kapli berap sa kita. Munu bala man pli kay berap sa kita. Naik asyo. Mo kasuk banong bagayi juga kapli berap sa kita. Ndrei tai gi bima ya kata kecingnya. Yan hapan ya liti rengkat kecishanya ka scam gaji. Kubli shibone ya kani ka bensin ka pipidon panai ka jingkasha but ni priang subharu ya pi agane ka por ka bamata. Te kom ka jing priang subha. Na tentu ya poro kini ki dongelam ki wan bat ina po shlong rengkat ki dongelam ki badan hamne aga mau ko proses begini yang lang hamne akman. Mo begini yang lang hamne akman. Rengkat pani. Tidak dibalak penyeso ki primary member, tidak dibalak penyeso ki active member. Kemudian itu ki penyeso ki active member, tidak menunggu ki nongkit kamu semua. Kapa gitu ki penyeso tangkum ki primary member, kin sulong tangkum ki khot. Jadi kim don por mani ki kam mo, mani apa kam. Ni ki nongkit khot pa. Ki balak berdon jingalang aki general meeting ya kata bertangan ni aki ni ki nongelam ki jingang ni. Nilawan ra ki form ni sai ki te kumno bapine pendap iki kam te bagane kata pendap iki kam kan sadon shishu kata gajing sutrai gajing ban ikwaru banong ba haka party gajing menjunon ubarin menjunon batman menjunon ubarin menjunon batman pipiwan benta kasmi pipine so katung kata ke vision statement katung kata gajing penpau kabangi la penpau ya kata gajing gaji ban penempat ban penbahapan ban penggeladur ya ke jelam ikanya ngilama manora ai gajing lah ke jelam ikanya lada iyo tempat yo lakam joga sensar ngikuat bomobi kumbaga menta hangni kinong kersian joga voice of the people party kinong kersian para dari ngipet nak MP election kanya baru kita persiap ini baku nota Kibuan terbut hani bat nota kinong lai bawaja lai spa saupundri. Kaboy sa people party kaya ano yo al bawaja al spa sipo. Terbikin lang kinong persya paro. Minus no nakabot kabangi yo ngidang tam sa sipo ja yo pusa. Kabut kanyang mo khoy ko persya ini. Kampat judul tung kalian. Kamde ta kama pura. Mau sa siya ka kunju. Mau mai nongkrem kaya ini manusia ngentam kendai ke sipo ke katsan apa aja kani ke bangi kiliti ke jingsu tu ke jadi patah kebanalati pemikiran ini sekretari mana anandor selama kami ke jing ya we jogi no yalam jogi kami hino patah pemagi orang tim mereka long spontaneous kayak ini ke bangi nalati mak
kapamilya lagi. Dengan ngit ba